ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯥꯏꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯥꯏꯖ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯄꯨꯡ 1:30 2 ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯌꯧꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗꯣ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯧꯇꯨꯛꯇ ꯊꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯨ ꯖꯁ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯃꯤꯠꯇ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯟꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯌꯩꯔꯅꯤ ꯃꯉꯥꯟꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯅꯥꯎ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯕꯣꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯕ ꯕꯣꯝꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯇ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯕꯣꯝꯅꯦꯕ ꯕꯣꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯜ ꯐꯤꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯟ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯝꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯟ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐꯤꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯨꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯨꯛꯁꯦ ꯔꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯔꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯨꯛ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯆ ꯑꯃ ꯃꯦꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒ ꯋꯤꯠ ꯁꯝ ꯋꯦꯠꯇ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤ ꯇꯦꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯀꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯣꯝꯁꯦꯀꯣ ꯀꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯤꯁꯤꯗ ꯀꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯕꯣꯝꯁꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯂꯤꯟꯇꯔꯅ ꯀꯥꯏꯔꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯋꯥꯠ ꯍꯦꯄꯟ ꯏꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯝꯁꯤ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯝꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯥꯔꯇꯤꯂꯔꯤ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯞꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯅꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯣ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯁꯣꯜ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯇꯨꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯣꯝꯗꯨ ꯊꯥꯗꯔꯅꯤ ꯈꯔ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯅꯔꯅꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪꯗꯨꯗꯀꯣ ꯆꯦꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯅꯥꯏꯄꯔꯒꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯗꯣꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩꯗꯣ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯈꯅꯥꯎꯗ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯕꯣꯝ ngасꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ngасꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯟꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯇꯦꯜ ꯐꯤꯟꯗꯨꯗ ꯔꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DGP ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IG ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ with due regards ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯣ with due regards ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ with due regards ꯑꯁꯤ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔ ꯅꯥꯌꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯃꯗꯤ that was completely wrong. Why he was in the state of denial? If there is a fact, evidence like even he went to the details. Mana Santona Havazi, Matuda Siri Nupi, Amasumai Macha, Nupi, so Ivaze, Masi, bullet injury, the shock money had a Mayam, Potakimatang, Kang Havadu not over. So I couldn't conclude we have point city, Tamozo, and Estimate Dungambi, I could Pamuso, an estimate that Dungambi, telling a sequina. Decorated army official attending a pambirize. I don't want to why? Can you the instead of denial the ladies? Why is it Masu Ying Budinatico? Urbudinatico, Aduna Aina, Konki News 9, Dina Hayamatum, the Haidon, Sir no one Nangi officer Canudo, Kaitara. Sibadu didn't know in a couple Panbo Musueva. Ado, how you keep bomb to the Pokarini, Aduda, Pokai Mamatumda, Kara Chai, and Kotan Lady, I'm the police, no ying in Evoqua, the give fragments, I'm the ying in Parini, forensic Tarini, or an eye, the Sinarini, Ado, Adluenamok Togde, the Hybidi, Adudi, La Levoqua. Now, Maggie staff officer na, Mawanda. Information pirak pa na traga no pirak pa na traga information mga ano pe ni madu on ground di later nina aduna na ay na mga news 9 ay na haydo adu information pe ay mi do adu there's a requirement of sir
there's a requirement of giving a big one at the backside and a high door. Okay, Tamo. Thank you very much, Tamo Santi. Once again, Colonel Tamo Santi Dalakshage, Tamo Dalakshing Bazi, very hardly, I've seen very few people who have done this. Handaki, I could get Tampaki missing the Mapungoina, Yamna, I could get apologetic area, Mahayagadi, Amluchine, Tamo. But with a difference. Tamona handak sigi question si yam phatana take on to bama ai no uzagi ha batare news 9 ki tamugi interview sida masiga mari de na aina pusinjaning usi ikhugi lieutenant general PC nair na mahakna thamki basi tampak ta arm looting to bugi matang sini masi da mapung oina khulai lising manga hena hojik chai thoga leire habani masi da khulai lising manga hena chai thoga le basi mi masing yam bani na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯋꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ why was not a single bullet fired ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯥꯞꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯤ ꯁꯤꯅꯥꯌꯔꯅ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ when Assam Riflesna intervene tawaba matungdadi mafam nipan mapan fawbada in 8 and 9 instances ta aikogi Assam Riflesna nongmai lut tawbadagi prevent obu ngamgi aduna housing nongmai lising manga hena chaithoga thamibaza Assam Riflesna karigumba if we have not I quote tawzarakanadi if I quote if we have not stopped aikoina karigumba thingamdaba taragadi and there would be 10,000 to 12,000 ammunition arms and ammunition jawji 미양기 마쿠텔 레롱가니 하베기 와품지데 타모카리 해비니 아이 강저르पदको 아람바이 하이버시 트라이 तौनी अखोगी मार्शल आर्ट्स खरा अखोई मणिपुरगी कन्या आर्ट्स मार्शल आर्ट्स खरा पामजबा दुगुंबा अंगांसिंग याम लेयबको अखोई मेतेजेसु हौरुप कनुदा अदुंबा तौब खोपा कांगबु खरा आइना खरा उजगी आइना हुजिगी इरांगसि तौजुंग ममांगदा याम बदते अखैना जिरिबा करी अखोगी संगमाई चप्पल लंबीदा उखिबको अदा अदु मतमदा खंगी सुमाय तौदना मोय खरा अंगांग खरा नुपिमजा उनफामजा खरा प्रैक्टिस तौदना खोतना तौबा उरियेगेको अदुबु 3rd May हाइबसि थोरक मतमदा सडनली इट जस्ट फ्लेयर अप को पटलों थोरक मतमसदी 3rd May सिददी तौखिबा इरांग म्यामदु युम थादोखिबा मतौबा इजत मंगहनबा खोनबसि लोइन तौखरेबा 3rd May सिदको सिम्याम खोइ उरमने चुरचानपुर साइसि तौखरे अदगी कनो तौखरे करिबा मोरेदम तौखरे अदगी कनो गांगपोपिसिदा तौरप मतमसिदा अखोइना आइना मंगदबो ममुंगदेब तांग मरीदा रिएक्शन सि याम चाउन लाएबको तांग मरीदा रिएक्शन लापसिदि कमाय तो नहारोन सिंगसे खोगी पाखंग मचा मयाम से पाखंग मचा नहा होय मयाम सिंगसे हेता काय हायतारा मोइदि हॉकी स्टिक का दगी थांगना दी ऑटोमेटिक राइफल्स मयाम पाइ मयाम दि मोइदा पाइ बखोलि उन्दि खना या पोन्ते तनको अदुना कै तौसिगे ना खलक पम तमसिदा मोइसे ख्वाइ अहामदा खोगी पंगैगी कनोसे मसि लुट तौबनेबा लुट तौबसिदा not a single fire bullet adudi masu gyan tabun to adudi ai due regards ai hajage mayam senior officer amni akhoi de senior ni ma infantry ni akhoi same infantry ngatani mana go hena kamom to mi thousands tani la ido da mi thousands mayam de ta ikang khau da ba no la da mi ni khang no pai ga director le padu kai du ba adu ta di man single bullet to fire ta after the single bullet to the adu fire to hello something ma madu sirani adu mayam duna halane badum adu sita bane ba aduna with his age and service adugumba remark to people do it is not unwanted having it is unwanted having not called for magna ani netni masigi lines have I go nongmai kari ka fodri no have for 2 times interview the haiki aduga nongmai asan first the kari gumba prevent of the taraga de nongmai je ngasi lising tara de gina try thogi mathakta मियांगी मुखते ले रुंगनी है दन मान है बसे सिकरी है बिनिंग अदुदी खा चुमनी मान है दुको हाइबदी मोइन प्रिवेंट तम दता द लो तोद मु हेनेबा अदुदी कइनो मोगी अदुदी मयाम की सिक्योरिटी फोर्स ता कोइ लेरमनिना अदुदी सिक्योरिटी फोर्स ना अदु गुंदो प्रिवेंट तोदी तका लेबने इट इज लॉफुल नतमनिना अदुगा हौजिकी नुमई मयाम नो चिनसला कांदुदा नुमई कापा हाइबदुदी अदुदा कापुबदुदी पॉसिबल ओइदेबको अदुगा ngसाइगी एंगल अमा ngसाइ हाइगिबदा इबोना खोइ सरदा हंगिबा कइनोदो करी हाइतारा क्वेश्चन अमा फॉरेन एंगल की तो को आई हाइफेद द पंजगेबको I thought this is very important आइना सी हौरप मतम सिदा ngसाइदगी अखोइना कनो तौरप मतम सिदा को आइना टीवी दगा थोकचरप नते खोइ आर्मी दी टीवी दी हम थोकनदे आ थोरप मतम सिदा हाउबदगी आइना दम हाइरेबा सी इतनी क्लास नते अदुगा मयाम खरा मना का पैनलिस्ट स्पीकर मयाम ना को एस हाउरप मतम त क्राक लंग लाक्चलंगदोनी काना हाइबसु याम यावरीबको नो it cannot be sida geopolitical angle yamna lay
aduga kano toba kai haitare akhoi cookie ka akhoi ka gi communal class na teba masi ko lot of agendas had gone in ai nga hamuk lakpo da tungkubum party gi wari lirame ko adu de lirame adu gi dagi connection da lakpo matam da thanglen pau guiti si moina inherit torpani magi idea do inherit torpani adu nga sai gi si taunabagi maru tharam base sidi mama ngai da british na tharam bane ba ko ai wari du de mo hanjal ro nga hamuk mili gram ni na ko now what happened is Howjiki akhoi sida aina nga hamu hajan ba rocket anwa lakani haim rocket to aino da haim midana ko sida foot mapan muk sang ba du makhar moi leigre aduna moi adu son kapakani haim du kapak pane ba du do adu gu mase moi de yam lei ba hujik so adu du kana kai to bu adu gu du moi sonna kanda khogi military hunta da moi na yam kap khra bane ba sonda kap khra ga ngasai gi western portion of Burma se western portion of Myanmar se moi na hujik control da lei ba government se hujik chang ngam de aduna kanogi ka hata mogi Myanmar gi army do kano da khona ma kan to hidana ko experience to gi Mizoram da laga Mizoram da gi heli rip ka to ga more da thilu do adu yaw do adu ne ba ko som gi western side mo na complete to hreba now the policy si yenga je ai na hana ai gi perception da ai na khanjar padi mogi irang si ahamba horukpada moigi jalinga mabegi idea si tungkupom na haurum matungda masi follow torupani aduga aina khalubana tungkupom matamdana adunumito aina ngangamado ko tungkupungi matamdana Mizoram ne Manipur ne Myanmar ne haramane ba ko tungkupungi matamda aduga tungkupom loikhra matamda di Mizoram se tokhra Mizoram di accord sign to hide moi settle tawre aduna they don't want to be part of jalingam da moi leningdra na aina haramane ba ko adumatamda adubu kanogi si kanogi angle se ngasagi Bangladesh ki angle sidi adu matam da hana I khangu deba aibadi tha ma makhai gi mamang da di ai Bangladesh su yawi habis di khangu deba adu Bangladesh su yaw dan der me Bangladesh ki irang du disman to lotion reba phatna ko yamna popular ba gamen ama Bangladesh ki history da khwai dagi ka haitara progress oiramba aibadi khwai dagi lalol itipu su country the economy to yamna growth oihiba gamen ama se sman to ga thak ta lotion reba ko aduna sigi angle se sman to ni si ai kanuma panjarake act ma panjarake ba ko asi ai hana haija disna kai no adu aina hayu hana hairu matam dadi aina haiju mina phagi ta gadra haibagi ai haija de ba ko haide kai no out from the blue something hairu bu su problem nei adu now we need to discuss this haija bani ko akoi gi praja mayamna maitei su naga su adu kuki su akoi mayam sida Manipur da lei mayam sina loin gyan ta ba ka lei sine ai haija se ko aduna sigi kano si Burma act kana 2022 Burma act na US ki House of Representatives the moina puthora ga dun mitu dum pass ta gi ba 6 April 2022 da 6 April 2020 da pass ta gi aduga masi yamna mayamna upload to gi kuba ka khudana khotana yam appreciate to gi US na now what is Burma Act aduga si se 23 December 2022 the US president signed the waiver ko masigi executary no haiba matam sida yamna very clearly moina haiba ko ethnic armed groups Burma gi ko ethnic armed groups and the People's Defense Force PDF hai se ko aduga any pro democratic movement to wa adugumba ethnic party se masi moina support to guni haibane ba ko aduga moina si se 2023 dagina 2027 bogi budget se kaitho tham gre adugi adu chang do paisa se adu chang tham gre aduga adu moina exactly sida hai se no authorize the appropriation of fund for financial year 2023 and 27 haibane ba ko aduna sigi program de kaino to strengthen mogi party ahum se sigum party se si strengthen tawna ba adagi federalism among the ethnic state in Burma that encourage tawna ba ko aduga assistance pigani haigmane ba ko assistance pigani provide tawani fund pigani technical and non lethal support pigani habane ba non lethal support abadi moina non lethal di haiba yaroi ko sidi act ni na aduga lethal pirak ta badu atopa mani it is up to them phone pirakera loan pirakera du atopa mani ko adubu sigi excellent ba ko technical and non lethal support ko similar adu batungda moina pigado se openly adu da moigi House of Representatives moina hai si ne ba clothing moina uniform seli ba clothing se pigani radar equipment sing pigani protective armor di bullet
bullet proof kumba jacket kumba ko adum pigani armored military vehicle pigani hai ko medicine supplies yu yauri ba adu matung da training hai su yauri ba ko now training se da khoi correlate to se ba akhoi da tha ama makhai ani makhai adu mamang da akhoi gi US marine ani kha kuki kharaga asum na na ba kuki zo kharaga moi military kharaga handshake ka tawna da na khoda da tawba ma ugi bani ko adugumadu oidoi ne ba ko aduna sigi problem se yamna deep rooted oiba pot amani akhoi gi di amam da haigadi icham chamba khoi kuki swai da leba ko podi ka ju khang moi doi ni simyam se ko adubu sigi se akhoi gi propagate to iba akhoi gi honorable chief minister na ma say he is a responsible chief minister of the country manipur gi ni adu matung da country gi ne ba ko he took three actions as per the law ko poppy cultivation se thingna ba hona ba illegal immigrant mayam se lakpa hona ba ojana sir na ju hai gi bodo kamjong side tadi hoji 10,000 de plus like the ethnic group adu da lai ba maring shuring lai ba to ki henga ke mo se ki re hai ni se ko aide asunda brahma de lakpa do ne hendo khra bane ba adubu from Tenopal district na Frizol district da di record lai tri ne ba kaya changi kana changte khang de ne ba opposite ta yeng bi ba adu gi side ki opposite border western Myanmar de mu ta ba khun myam du yeng bi ba adu sum na kan changoi hai ne ba sum na changte hai ne ba they are my brothers and sisters hai ne adu di problem ne ba ko adu matung da reserve forest hai ba se masidi akoi manipur ge suni India ge suni adu ga world ge suni ba because forest have a disturb it disturbs the global warming haibani ko ai je sa aduna yamna sigi achoba step home se akoi chief minister na lokhol ko se he is absolutely correct adung asai gi kano dung ta thabiro separate administration gi do sigi total separate administration total separation from Manipur the only solution hai se masi kano se 16 August haibna tra sa 16 August 2026 the 16 ginaba 30 August 2016 da moina rally im chaki bada si se lei grabane ba si poche ko akoina sida court na macha ma recommend to ga thabi go haibadu recommend to de akoi gi ST demand do adu do center da thago haibadu da sigi posida de ge hetta moina kan to ga do spark am thi bane ba moina ko spark am thiraga masai gi leader tu yeng se ba leader tu yang si Burma na tane ba PS hauki adu da to Burma na tane ba aduna moina toksal aga ngasagi support se ngasi Israel si yang people lamamani adu they got all the technologies yang lai technology lai adu hauji bot section to se ke do marup lai be ne ba ko even Ukraine also marup lai be ni aduna aigi perception dadi moi se hauji sida loi giroi ba ko loi giroi adum tawrukini adu mathang so tawrukini tawpa matamda moina pam isi kaino si tawpa matamda pam isi kaino bu moina game sanara isi sympathy ko atki sympathy loba all over the country dagi the world dagi sympathy logo sima moi pajan tawre ko aduga Christian ni haidana Christian da minority Christian akoi da loina ma victimize to bire haban tawre minority tribal haban hai so hai re minority village akoi tang kai haba akoi gi naga ichi nok yam yauri ba natra ado simyam se hai ri ba duna smoina matam khara lallamu re tumi namu lai re le ga amamu tok thadare adu mutum da akoi sum nakanda irang tawre aduna aina haija ningi si sine moina pa bi ba se moina sum nakanda khara tawraga akoi sum nakanda irang thokpa akoi icha su sing chai chaba ko pachine ba pa mi se aduna si kai haitara rally bu tawrasu ama bu tawrasu ngasai mafam do police na side han changba yadi habdo adu han changbi da aina haise kanoni ko kaino bu khoi isa sing soga adu ne moina pami se adu sokpa puhai pa adagi nomai kapsela pa tegas kapa khoi isa su da adu ne moina pami se so we should not akoina aigi motadi ko adugum do khaidi tawbudi tawdabudi ate kan tawgodabani aduna ka haitara rally bu tawrasu ai tamo santi da laksage tamo karna santi da laksabasi pungoina ikoge handaki general nair gi magna pigive interview sida magna yamna maru oiba point ama habatare yam controversy ama magna address to khe habatare yam chawa controversy ama magna address to khe controversy si jiribam da ekoi jiribam gi surface ki CEO vikas mahaksina aikogi maya pai bikharaga tawnabe interaction amada yamna phajaba watpa haiba tare public reaction ama yam kanna laga even national media na bawba madugi footage se telecast tawra kanda madugi yam phajada pot mayam ama
पुथोरखिबगी वाफम अमा लाके मदुगी मतंगदुदा जनरल नायर एड्रेस तोखिबजे जिरीबामगी अखोगी सीओ विकासना अहानबददी याम फजना मा खुममी तबुतबो अखोगी मैरा पैबी मैमदुना मंगोंद एब्यूसिव ओइबा वही मैम अमा सिजिनबगी हाइबतारे मदुदगी मा अदुमाई रिएक्ट तोखिबनी हाय जस्टिफाई तोबरा तमो कमाइना आर्मी ऑफिसर मोइना तमोसु लेबिरमिनी ऑल आर्मी ऑफिसर वेटरन आर्मी गतनी नेशन से सब तोरिनी अदुगा पब्लिक का यामना याम कोर्नल ओइबा मैनर अमदा पब्लिक की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैम अमा डील तोगदोबा आर्मी ऑफिसर अमना अखोगी nganjiri bam da utkriba madugi nature do tamo justify tawena khanbra pc na na magi justification si tamo apin mo pokra akhoi na aina asamen folder le ko matun dei captain mo we adugum ba act myam lakpuduna ne mayam gi akhoi gi kai haitara akhoi gi praja sida moise bias orabra haibedo adugum ma question la ise adu general na mo si matang sida mathak mathak nungmai mo maru mo fire tawte adagi drone ta de mo hapchari som nakanda rpg ka pa ini som nakanda ka nundagi rpg ka pa du rpg na te mo hajale do dadi masana actually sagot padi la na do mo damage tawe so I feel very sad because Assam Rifle is very close to my heart ko so I felt very sad on that basically adu di kai haitara kari haise khangde but what happened is subsequently I want to thamjage ngasi sumaina ngangi ba haibadi chumdaba ngangi ba singse let's wait for some time aduga na they will not be able to come out jo jitna bi ngangi I one particular minute ko aran ba ngangi ba singse tv da thor pasung moi ba khaleraga they will not be able to come out tamo ke umda khangjening baza masigi wafam je ai loina pang ani de puro laksege yamna concern oina feel toba area ma haragadi handaki general naira thamki statement if it is found to be true mana thami wafam sina chumbo iragadi except more natana 395 kilometers indo Myanmar gi Manipur ga samnari ba border region punamakse PDF ki control da lei haidana mahna ofam ka pangi baje tamo masi gi matang si is it really concerning oibra tamo kamaina ubi masi batang se ai ngasai mamang da khoi aham da aina panjagre tudi because western portion of Myanmar haijabdo western portion of Myanmar bordering Manipur and Mizoram adudi moina control tawre adudi Burma gi ai ngasa haija gi darana Mizoram da khoi gi Burma gi army su lai haibna toga airlift toga moi da thilubudo yes aduda cover tawjagrabne adudi okay adudi dek moina na PDF na control tawe ba adu area adudi aduna PDF na control sigi area border du da na te ko ai haise western portion ni lona sang na arakan bu yauri ni ko ai haise se adudi moina control tawrabne aduna moina support I wam da haije ge ko sida if today if in the portion of Myanmar gi side to the western portion to the moi na ngasi declare tawre en khalasini ko hoi independent state tare hana independent country oire na adu lauthopa matamda adu possible oibigi chance yam layeba but then they will wait for some time because they will plan to take some portion of Manipur and the kai haitara Chittagong okay okay tamo ai yam short comment ha batare tamo iko ke apart from ngasi ki discussion se mari leina dana general nair gi ma ki interview si la ba matung da in a very short time tamo na madu review tok da ya de na news 9 da amuk la ki baze tamo mo maram kari gi no and tamo na news 9 da pyramid performance do tamo satisfied oibra the public reaction tamo ka mai yingbi ID news 9 da ID interview to ke haina aina chalu na te basically ko ID sum thaba me ai delhi de sum chachabani aduda moina interpret to se na harakani ko ade tawani but then man hang iba question du da aina nungai gi da poto adudi aina haibata kale na haina haibi wa but normally ka haitara I moina adu hari du news 9 so I se khra khange hana dei su ko adu because of certain aina khar moida khara mamang da ko khara mi khara hauji tholok tre moido aduga angtang aiga 1 to 1 tahal on hai matunda moi tahal ki de kainu class oigani haibi mong da su khangmani aina su khangdo mi hindo wanga moduga angtang aiga angtang yetna gen haibane ba moi ge channel da adagi di moi haba ki dai khala ge da du moi na handa tang ki da moi na ai se kan tor pa da du da ka lebra na khale adu aina kai haitara akhoi gi mi su khara ad leibni na kai haitara ai lakpa du da moi su
ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯤꯠ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯗꯦꯀꯣꯔꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯗ ꯇꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯨ ꯍꯤꯝ ꯋꯤꯠ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗꯁ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁꯦ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯤꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯖꯪꯒꯜꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯪꯒꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ.ꯀꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯗꯁꯨꯕꯀꯣ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯐꯥꯏꯔ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯎꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯏꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯏꯠ ꯍꯦꯖ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯀꯚꯔ ꯏꯟ ꯗꯦꯠ ꯋꯦ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯐꯥꯏꯔꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ fencing to yaba mafam dana fencing to tabani adubu I really salute the central government yam tuna moina sigi decision logi bose FMR logtho aduga border sending to ro na yam tuna understand to roga hagi bose masimadi I salute the central government aduga ngasagi jel nagi hojiki drug ki matang do absolutely he is correct on that aduga mana hagi ba khoi ma ka dusul lo sida kum se boko अखोई की क्लास तौप मतम सिदा बटालियन अनी तो फंक्शन तौदे आइनसु हानादे तुम हाइरई नेशनल टीवी दसुम हाइरई कि असम राइफल इज अ वेरी गुड फोर्स बट it depends on the commander haibne ko commander da depend tawe aduna commander khara di phakki de like say jiri bam da tawba ngang kanu do akasai do mana kong jamba do he was a commander he is a commander phata badagi asam rifle ji badnam to wani asam rifle is not a bad force ko ai sima de hajage ai yamna lai aju le rami ai ni yamna asam rifle gi mating lawraga akhoi gi NSN sina cease fire lakno matam da ai masa yam thin isa se involve tawna aduna tawki adu yamni yauraki adubu asam rifle gi jawan sing sidi commander na haibadana yam phajana inba si tausi haibada yam phajana inba adugumba yamna kai haitara adugumba force amani hana thamja asam rifles is a wonderful force but it depends on the commander